ҷозибаи қалами адиб дар он аст ки вай ба муҳимтарин мавзӯи адабиёт ахлоқи иҷтимоӣ рӯй оварда дар асарҳои худ паҳлӯҳои нав ба нави онро тадқиқ мекунад. боиси шодмонӣ ва шукргузорист ки истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. Ҳамасола бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобу китобхонии ҷавонону наврасон низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. Аз ҷумла имсол низ дар паёми навбатии хеш пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар баробари идома ёфтани озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман озмуни илм фуруғи маърифат низ баҳри дарёфти истеъдодҳои нав дар самти илмҳои дақиқ баргузор гардад. воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлол нақши китоб хеле бузург аст. маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат аст ки таи 2 соли охир озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардида ба туфайли он савияи дониш ва илму маърифати ҷавонону наврасон рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. Парвина Самандарзода яке аз ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Дар соли 2020 аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик мебошад ки дар даври ҷумҳуриявӣ бо хондани зиёда аз 300 асари бадеӣ соҳиби ҷойи дуюм гардид. озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст барои ҳар як ҷавони ватандӯст, барои ҳар як наврасе ки оянда дар ватани азизи мо ба воя мерасанду хизматҳои шоистае барои давлату миллати худ месозанд. Барои ҳар яки онҳо як обрӯи эътибори тоза дар миёни мардум, дар миёни қавми чӣ оддӣ ва чӣ нафароне ки дар соҳаҳои гуногун кору фаъолият мекунанд, барои онҳо обрӯи эътибори хоса дод. агарчи дар баробари хондани китобҳо онҳо донишу саводи худро бештар намуданд, вале озмуни фуруғи субҳи доноӣ барои кушода гардидани уқдаи забони онҳо бештар кӯмак расонидааст. Бояд гуфт ки озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст барои ҳамаи он нафароне ки дар озмуни китоб ширкат меварзанд ва барои дар оянда як шахси бароманд бошанд, як роҳнамои хубе ҳам мешавад. зеро ҳар нафаре ки дар ин озмун иштирок кард ва бевосита қаҳрамон аст, бевосита нафароне ҳастанд ки оянда метавонанд ояндаи дурахшоне дошта бошанд. Бояд гуфт ки чӣ озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ва ҳамзамон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва оянда озмуни илм фуруғи маърифат дар сатҳи ҷумҳуриявӣ доир мегардад. барои ҷавонону наврасони мо иқдоми наҷиб аст ва ҳар нафаре ки метавонад барои илмҳои дақиқ, яъне ҷавобгӯ будан ба талаботҳои замони муосир, барои ояндаи худро дурахшон сохтан дар чунин озмунҳо ширкат варзида сатҳу савияи дониши худро бештар менамоянд. дар адабиёт ҳамеша тасвири ишқу муҳаббат яке аз мавзӯъҳои асосӣ ва муҳимтарин ба ҳисоб меравад. ҳиссиёти поки инсониро ба тасвир гирифта мутобиқи талаботи давр ба сомон расондан ниҳоят душвор аст. унсурҳои ахлоқ ба монанди вафодорӣ, муҳаббат, меҳри волидайн ва ғайра баробари инсон пайдо шуданд, яъне пайванд ё фарзанди табиат буданд. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо пешниҳоди 305 адабиёти насриву назмии адибони муосири тоҷик ширкат варзидам ва ҳар як китобе ки мо мехондем як саргузашти нафаре буданд ва метавонистанд ки барои мо роҳу равиши ояндаамонро нишон диҳанд ва ҳар як китобе ки мо ба даст мегирифтем ба мисли устоди мо буд, зеро устод худ раҳнамо аст, худ роҳбаладе ҳаст ки дар роҳҳои пурпечутоби ҳаёт ҳамеша дастгири мо ҳастанд. қаҳрамонҳои нависандаи халқии тоҷик Фазлиддин Муҳаммадиев маънии ҳаёт, мақому манзилати худ ва назари шахс ба зиндагиро ки ҳамеша сарчашмаи адабиёт буд, маҳз аз ҳамин ҷо аз ахлоқи инсон меҷӯянд. сирри дигари эҷодиёти Фазлиддин Муҳаммадиев дар тасвири пурҳаяҷону равғанин дар шиддати масъалагузорӣ, равшании фикр ва фаъолиятмандии қаҳрамонони ӯст.
نویسنده زبردست ما فضل‌الدین محمدیف درباره عشق پاک و محبت اصیل بسیار حکایه جالب و خواندنی دارند که ساز منور نام گرفته است و در آن درباره عشق و محبت دو نفری که تا آخر عمر عشق و محبت را در قلب خود پروریدند و به دیگران ارسال نمودند بسیار حکایه جالب نوشته است. محض آن همین عشق و محبت منورخان و منورشاه بود که تمام اهل دهه به قدر عشق پاک رسیدند. асарҳои нависандаи нозуксанҷ хонандаро дар бораи кӣ будани худ ба андеша водор месозад ва ба ин васила дар дили ӯ тухми накӯкорӣ кишт мекунанд. ин албатта аз санъаткор ҳам истеъдод мехоҳад ва ҳам заҳмат ки дар асарҳои фазлиддин муҳаммадиев хуб ба мушоҳида мерасанд. асари бузург бошад танҳо дар сурате ба майдон меояд ки ин ҳарду яъне истеъдод ва заҳмат якҷоя шаванд ва худи нависанда низ дар асарҳояш ҳамин хел одамонро орзу мекунад. одамонеро орзу мекунад ки ба ишқ ба вафодорӣ و مردانگی بر روح بلند انسان اعتقاد دارند. این است که در آخر حکایه ساز منور در بین راننده ماشین رهگذر و عالم فولکلورشناس چنین گفتگو به وقوع می‌پیوندد. وقتی که سعید امینوف به دوشنبه آمدن میخواهند در آنجا راننده ماشین و از آنها سوال میکنند که معلم من در دیگر جایها قصه عشق منورشاه و منوره را میگویم ولی یگان تای آنها به این باور نمیکنند. سعید امینوف در جواب میگویند که این را باید به نفر شما گوید که به عشق و محبت به دوستی و رفاقت باوری داشته باشد، اعتماد داشته باشد. قید кардан ҷоиз аст ки ҳикояи сози мунаввар гӯё бо як нафас ва саропо бо оҳанги шеър навишта шудааст. дар он ҳар як сухан ки алалхусус дар ҳикоя бағоят муҳим мебошад ба мавқеъ омада дар роҳи барҷаста тасвир гардидани характери қаҳрамони асосии ҳикоя мунавваршоҳ хидмат мекунад. табиате ки нависанда ба тасвир кашидааст як ҷузъи бисёр нозуки табиати мунавваршоҳ мебошад. чунин менамояд ки қаҳрамон бе ҳамин манзараҳои психологӣ беруд ки ҳамсафараш аст бе кӯҳ ва шабҳои пурасрори кӯҳистон ки барои ӯ муттакову роздонанд ноқис мемонад. мунавваршоҳ аз ҳар ҷиҳат инсони комил аст. бо вуҷуди он ки нависанда қаҳрамонашро зимни нақли дигарон ба хонанда шинос мекунад, рӯзгори ӯ худи ӯ ҳамон сарчашмаи покизагӣ ва мардонагист ки зиндагиро зиндагӣ мебахшад. бе ин гуна мардони додхоҳ ҳаёт берангу тароват мебуд. мунавваршоҳ тимсоли садоқат ва адолатро мемонад. қиссаи ишқи ӯ фоҷиаи вайро хонанда қариб ки ҷисман ҳис мекунад, ошуфта мешавад ва дар баробари ин рӯҳаш тозатару тавонотар мегардад. ба мӯъҷизаи ишқ بیشتر اعتماد پیدا میکند. حکایت در سطح خیلی بلندی ادبی نوشته شده است. در میدان بسیار خرد آن درجه اخلاقی و استتیکی روایت ادیب زود به نظر میرسد. نویسنده از خزینه زبان خلق تنها گوهری برایش ضروری را انتخاب کرده است. واقعه‌های حکایه یک لخت و روشن بوده خواننده خوش‌ذوق را در اثنای مطالعه‌اش به عالم سرگذشت‌های قهرمان‌هایش راهنما می‌سازد و به همین واسطه خواننده پی می‌برد که نویسنده حادثه‌های تصویر کرده‌اش را تا چه اندازه درست آموخته است. عاقبت آن واقعه در فهمش او چگونه است و نهایت وی به مقصد می‌رسد یا نه. به اندیشه من ساز منور نه تنها برای عشق میان دو دل، پیوند دو دل است، بلکه پیوند قلب‌های دیگر است، چون در آنجا توانسته است یک دهه را به همدیگر پیوند سازد. با نوای ساز منور گرچنده که گوش‌های آنها عادت کرده است، دل‌های آنها همیشه می‌خواهد که ساز منورشاه را بشنوند، می‌تواند که پیوندگر دیگر قلب‌ها نیز باشد و به این وسیله ما جوانان می‌توانیم که در آینده نه رهنازن محبت‌ها بلکه وصلگر پیوندها و قلب‌ها باشیم. واقعا هم در تالیف حکایه نقص نه تنها مدنیت بلند نویسندگی و تجربه فراوانی زندگی کمک رسانده میتواند. حکایه نقص زاده دل بزرگ می باشد. فضل‌الدین محمدیف باشد نه فقط استعداد بلند فطری بلکه دل بزرگ هم دارد. او خود را ذره ذره صرف قهرمان‌هایش میکند، گویا که دل منورشاه عاشق دل خودی اوست. گویا که در شب تاری راه فرخار نه راننده به نظر فاطمه در آن دار بلکه خود او می‌سراید. خصلت‌های شخصی فضل‌الدین محمدیف از قبیل رفتار و گفتاری با تمکین، ظرافت نشانرس، زحمت پسندی و غیره به خصلت‌های رنگین بسیار پرسوناژهای مثبت او جا آمیخته شده سیمای آنها را باز هم زنده‌تر کردند. موضوع اساسی حکایه ساز منور نیز اخلاق اجتماعی است. نویسنده دنیای باطنی قهرمان‌هایش را استادانه به تدقیق گرفته سیماهای خاطرمان و از جهت پسیخولوژی استوار آفریده است.
ҳоло ин асар аз беҳтарин ҳикояҳои адабиёти тоҷик шинохта шудааст. зимни мутолиаи сози мунаввар, воқеаҳои тезу тунд ва ривояти пурэҳсос, мусиқии дилнишини ба гӯш расида ҳодисоти тасвиршударо дар назари хонанда басо муассир нишон медиҳад. баъзе манзараҳои психологӣ асари комили санъати рассомиро ба хотир меоранд, ки дар он ҳар ранг хидмати худро то охир иҷро мекунад. ҳамин тавр зеби асари бадеӣ шахсият аст. шахсияте ки барои некӣ мубориза мебарад, ҷояш ояд мағлуб мешавад, ҷояш ояд ғалаба мекунад, хоҳ дар печутоби зиндагӣ, зиддияти одамон, амалиётҳои шадид ва хоҳ дар муҳаббати асил.